دما خوش به بینرین هجا ایرو چاری تیرمه 2022 جه روژان روژا دوشمه بویر او گشتن هری سرکی و هری بالکشن لسرانسری جهان رودانه امی حول بدن دناوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بله جارکند دما خوش به بینرین هجا اوکراینا لپیشبری روسیه ایدی دست به بنداگرنا پارچه کمزن ج خاکا ولات کریه روشلات اوکراینیا هما بیجه به گشتی کتیه بن کنترولا هیزین روسیه هری داوی ارتشا روسیا باجار لیسیچانسکی جی کنترول کرن به ویره هما تواهی هریما دونباسی جالیه هیزین روسیا او هیزین پشتوانیاوی و هاتیا کنترول کرن. اوکراینا دمها پنجان آشری لدیجی روسیای ده خاکا روشلاتی ولات وندا دیگه. هری داوی ارتشا روسیا باجاره لیسیچانسکی کنترول کرد. وزیر پاراستنی روسیای سرگی لاوروف اف آگاهی دما هفدیتنا خویا لگل سروک ولات ولادیمیر پوتین ده آنی زمان. هرچی قاسی ریوبریا کیف دی دسپیک ده اف آگاهی رد کرن جی لی پشت را لوندا کرنا باجار مکرهات. لعالیه دن اوکراینا دا خویاند کووکشینا تکتیکیه. Українки, усі наші захисники. سروکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی سوزدا کو اوی خاکا جعالی روسیه و هاتیا کنترول کرن و گرینن. کیف دا خویانیه که دا گوت هزین مد به پشتوانیا چکن نوژن ین جوالاتین روژاوایی هاتنه گرتن و دست به ایری شکنویا دشوار بکن. زلنسکی گوت امی خانیان جنو و آوا بکن امی آخا خواه جنو و بدست بخن بریا هر تشتی دوی مروف بین پاراستن رو بریا کیف ادعا کر کو دی ایریشن روسیه ده سویلتین آرمانچ کنن ده دمکی ده کو کیف پیلانین وگرا لوان پنابرین لتیک چویه دکه هزین روسیا و چچن لناوا باجاره لیسیچانسکی آلین خو بلندکن. لعالیه که دن ریوبریا اوکراینا لدیشی گنمیوان یکو روسیا بکشتیان جه بندراوی درخستیه جی برتک نشانده ده. ریوبریا کیف جه ترکیه خواستبو کو دست دینه لسر کشتیا جگه نمبار کری. دویناف بریده بالیوزی اوکراینای یل پایتختا ترکیه انقره را کاند. کو ترکیه دزدانیه سرکشتی انگنم. وزیر درویه ترکیه مولود چاویش اغلو 23 حزیرانی درباره گنمی کو جبر دورپیچا روسیا جبندرین اوکراینای در نکت بوده گوت. امجی لدیجی فروتنا نقانونی یا کلو پلین اوکراینا لبازارا ناو نتوینا اویره ندن لترکیه وره فروتن. ولاتین روژاوایی روسیای توانبار دکن کو بریگرتنا اوکراینا جهنار دکرنا گنم ده سدما کریزا خارنی یا جیهانی. موسکو جی سدما ویه که به جزاین جالی روژاوایی و لسروی هاتی فرس کرن نیشانده ده. بری بینرین هجا گفخوارنین دنابرا روسیا او ولاتین روش آوایی ده هر کود چه زیادتر دبه او به گفخوارنین را ایدی پیواجو آنگو قناخ و هریمین دن یندکه و چارچوبه جزای نابرا هر دو ولاتان ده جی برفرهتر دبه لپیشبری وی اکی یک جناویشانا نو یا جزاین ولاتین یکیتی اوروپای لپیشبری روسیای دخوازه بسپینه او به روسیا گاب دا آویتن جی
او جی هریما کالینینگراد کو هریما کالینینگراد ناونیشانا نو یا کریزا د ناوبرا روسیا او ولاتین یکتیا اوروپای دا آنگو موسکو او بروکسل ایدیش بو کالینینگراد دست به پیواجویا که نو کرنه. بله بینرین هجا کالینینگراد ما گو کریزا نو یا دنابرا هر دو آلیان ده کو اف باجاری کالینینگراد دکوه ناوبرا لیتوانیا او پولونیا ده حریمه که بچوکه کو و که یکمین پارچه خاکا روسیه کو ده آلیه ارتنگاری ده تگریدانه که خواه به روسیه و تونه اف باجار خودی استراتژیه که مزن یا جبو وی ولاتیان گو جبو روسیه کو حتی روسیا لسر باجار دبیجه اوی بت آوی نهیله کو اف باجار دبن گفخورنین جزاین ولاتین یکتیا اوروپای ده تونه بفتسه جبر کو ده آلیه موسکوی ده استراتژیه که زیده یا باجار هیا بله هم ده آلیه لشکری و هم جی ده آلیه پراو ده باجار خودی گرینگیه که سرکه جبر کو باجار لسر دریای بالتیکه کو او دریا بالتیک جی دکاره به رویا روسیه جبو باجاری انگو جبو پراو کالینینگرادی وره شاندن بله هم در بازی ویه که ببین که ما گوت کالینینگراد خودی استراتژیه که سرکه یا جبو روسیه اف ده نوادمین داویه ده ولاتین یکیتیا اوروپای به ریا جزایان حول ده که روسیه دمجارا کالینینگراد ده تنگاو بکه لی موسکو لهمبری ویه که ده بیجه اوی بت آوی دست جویه که برنده امورن لسر روپیوانا خاکا کالینینگراد استراتژیاوی یا جبو روسیه بچه آویه که حتی نها موسکو دخوازه ده پاراستنا وی باجار او جزاین لسر بیواته بکه کالینینگراد به قاسی 15,000 کیلومتر چارگوشه کو هر وها به قاسی 1 میلیون روسی لی جه خودگیرن او قاس باجاره که استراتژیک اجبو روسیه حتی روسیه کاریه چکین نوکلیریش لوی پراوی بجه بکه لعالیه کدن ده دریا بالتیک و تیگریدان او جه دریا بالتیک جی ل کالینینگراد یکسر سفرین کشتیان جبو روسیه تینکرن لعالیه کدن دوراهی دناوبرا کالینینگراد کو پارچه که بچوک ما گوت هم ده کوا باکوری پولونیا هم جی کوا باشو روشلاتی لیتوانیا جی خودگیره او بقاسی 720 کیلومتریان راست جی کالینینگراد حتی روسیه ده نوا دمین داوی ده پرزیرکن سرکین کو درکتن اوه ولاتن یکیتی اوروپای به فرسکرنا جزاین کو هاتنه راگهاندن ره ایدی گهاندنا تشتان بریا بجاهی یا جبو وی پراوی آستنگ دکن او او یک جیم روسیه حتی راده که دخه نوا تنگاویه به طایبتی ده نوا دمین داویه ده لیتوانیای با آوه که اشکری راگهاند کو اوی رینه ده جزاین کو ده چارچوه یا لیدرین ولاتن یکیتین اوروپای ده لسر روسیه فرس کرن برهم جناوا خاکا روسیه راست جبو کالینینگرادی بچه لعالیه کدن یک استراتژیا سرکه یا کالینینگراد او بکو حتی شری جهانی یه دوامین 1945 به تکچوین آلمانیا او ژاپونیا را اف هریم وکه پارچه خاک آلمانیا دهات دیتن لی پشتی شری جهانی دوامین ایدی روسیه اف هریم کنترل کرد اون هاجی یک جه بندرین سرکه ین روسیه یش برکم لخاک روسیه خاکی که سرمایه قشایه لکالینینگرادی پراوین کالینینگرادی یکم بندره کو دمساله که قشاله نابش برویه که خودی استراتژیه که یا جبو روسیه بله ام دربازی قناخه کدن ببین آنگو یک جه استراتژی دنین سرکین هرمی ببین لی اوجی اوکو ولاتن یکیتیا اوروپایی لکالینینگرادیش خوره وکه ریا هری به حیث یکو دکاره به زخته لروسیه بگه جبوی یکیتیا اوروپایی ده نوادمین داویه ده جزاین کو ده چارچوبه تنگاف کرنا روسیه ده دانه کرن هینا برفرهتر کریه جبوی که ده وگوهستانا گلک پیدویستیان ده جبو هریمی دانه قدقه کرن لهمبری ویه که ریوبریا موسکوی جبو آوه که اشکره ده بیجه و پیک آنینا جزاین لسر کالینینگرادی با آوه که حسان در باس نبه گفین توش دخواه لهمبری ویه که دولتین یکبون آمریکا جی برسف ده او ده بیجه ایریشا که روسیه لهمبری ولاته که ناتویه دی واتیا ایریشا لدیجی تواهیا ناتویه آنگو خالا پینچ امین یا ماده هف پیمانای ناتوی ده جیه خواه دیگره او ده بیجه ایریشا لدیجی ناتوی لهمبری همو ناتوی وکیتی دیتن نهایا دیار اوکو کالینینگراد یا کو هریمه که بچوک یا کو دکوه نوا خاکا پارزمین
Avrupa li parça xaka Rusya'ya li paşaroşa wê de alûziyeke sereke û zêde de xuya kirin. Çaronu savî hermê wê bi zext û êdî pêkanîna cezayên nû yên Awropayê re bi çi awayî bibe ev yek wê ji tevgera Rusya de êrişa li ser Ukraynayê de hîn bi awayeke zelaltir xuya bike em jara Kaliningradê li vir bihêlin û derbasî nûçeya xuya dirêzê de bibin ew jê di nûçameya rêzê de ew e ku derbarê êrişên çekdariyên di nava demên dawiyê de hem li Avrupa û hem jê li dewletên yekbûyî Amerîkayê ne herî dawî li paytexta Danimark Kopenhagê êrişeke çekdarî pêk hat ku di encamê de sê kesan jiyana xwe ji dest da êrişkarê 22 salî ji aliyê polîsan ve hate binçavkirin. Êriş do êvarî li navendeke kirîn û firotinê pêk hat. Wezîrê Edaletê Matis Tasayîf ragihand ku di êrişê de herî kêm sê kes hatine kuştin, sê jî giran birîndar bûne. Tasayîf diyar kir ku heta niha sedemê êrişê nayîzanîn o got yekane ewlekariyê ji bo ronîkirina di nava hewildanê de ne. Berpirsên polîsan Sarîn Thomasan ji anî ziman ku dûrê êrişeka terorî be Thomasan eşkere kir ku heta niha li gurî lêkolînan wan ti peywendiyeke êrişkariya bi derdorên nijadperest re peyda nebûne. Dezgehên ragandinê yên Danimarkê jî diyar kirin ku kesê êrişkar berê ji aliyê polîsan ve dihate naskirin. Li herîma Karka Pakistan ya Özbekistanê jê rewş alûz bûye xwepêşandanên ku li herîmê bû sedema ku Özbekistan careke din tundiyê bikarbîne di bûyerên li herîma Karka Pakistanê de herî kêm 18 kes hatine kuştin û tê gotin bi hezaran kes jî birîndar bûne. Wezareta Tenduristiyê jê ragihand ku nexweşxaneyên paytext Nukosê jî ji birîndaran te jî bûne. Li nava Uzbekistanê metirsiya derketina şerrekî li gel Karakal Pakistanê heye. Li dijî planên vegerandina herêmê bo Uzbekistanê xwepêşandan pêk hatin. Di dema xwepêşandanan de pevçûn derketin. Salgina e'tirozim mana shu o'zlaring bosh bo'lib, o'zlaring buni tashabbus bilan chiqib Liderê Uzbekistanê Şevket Mirziyoyev got plana ku qala wê tê kirin wê neyê pêkanîn. Lê belê di hevdîtina binûnerên herêmê re lîderê Uzbek îdia kir ku hêzên derve yên ku hewl didin aramiya herêmê têk bibin hene. Mirziyoyev îdia kir ku çalakvan hewl didin avahiyên hikûmetên herêmî ji bo desteserkirina çekan bigirin. Uzbekistan wekî yek ji hikûmeta herî zordar a komarên Sovyeta berê tê zanîn. Konstitusiyon reforma faqat xalqni ertangi kunini yaxshi qilish uchun. Lekin Qoraqalpoq xalqi norozi bo'lsa bironta modda o'zgarmaydi. Li Uzbekistana ku nüfusa wê 32 milyon e, nêzî 2 milyon kes li Karakal Pakistana ku piraniya wê çol e û nêzî derya Araleyê dijîn. Hat ragihandin piştî ku li herêmê rewşa awarte hat ragihandin, polis û leşker li kuçe û kolanên paytext Nukûsê geriyan. Wezareta Tenduristiyê jî ragihand ku li paytext Nukûsê nexweşxane ji birîndaran tijî bûne. Tê gotin heta niha herî kêm 18 kesan jiyana xwe ji destan e. Rêveberên herêmê jî dibêjin bi hezaran kes di pevçûnên yekê tîrmehê de birîndar bûne. Siyasetmedarê muxalefetê yê Sirgûnî Pulan Ahunov got ji ber rewşa awarte gel nikare li derdorê bigerin û agahiyan bigirin. Ahunov, serokê Partiya Muxalefetê Berlik, tirsa xwe anî ziman ku rewş wê veguhere pevçûnekê etnîkî di navbera Ozbek û Karakal Pakistanê de. Karakapakî weke kêmnetewekî li welatên dîtin. Ahunov êl Swêdê dijî got, li gelek cîhan hê jî xwepêşandan didomin. Rewşa giştî dest pê kir ku aram bibe lê xeteriyeke din heye. Ew jî pevçûn di navbera Karakal Pak û Ozbekan de. Dibe ku rewş bi temamî ji kontrolê derkeve.
طهران جبو واشنطن لپیمان نوکلری ایران ده لذی بکه زخته دکه وزیر کاری دروی ایران حسین امیر عبداللهیان نرازیبون نشان خمساری امریکا جبو پیمانی ده گوت امریکا به رنگ که جه انسیاتیف سیاسی به پارت تفدیگره. سفیری بلند که دولتین یکبون امریکایی جبو ایرانی روبرت میلی او سرکش دانوستاندن ایرانی علی باگری 28 هزاران بنابینکاریا یکیتیا اروپایی لپایتخت قطر دوهای دست به دانوستاندران کرد. لگوری داخلونیا فرمیا جعالی ایرانی و خاطی داین عبداللهیان به تلفنی به همپشه خوی فرانسی کاتینا کالون را آخوی اوشیره گوت آلیا امریکی به انسیاتیف و نزیکاتیه که بر بپیش کتنی و هبه چو دوهایی. عبداللهیان بانک لواشنطن کرکو وی فرسنده دیپلوماتیک بکاربینه. ایرانی 2015 ده به 5 اندامین دایمی ین کنسی اولکاریا نتوین یک بوی او آلمانیه را لسر برنامه نوکلری پیمان امضا کرده بو. گولانا 2018 ده سردما سروکی بری امریکای دونالد ترامپ ده ولاتی وی به آوه که یک آلی جه پیمانی وکشیا بو. بهاتنا ریو بریا جو بایدن یا 20 چلیا 2021 کان لسر کار را دانوستاندنین وگرا پیمانا نوکلری یا ناو برا واشنطن و طهرانی جاره کدن دست پیکر. بله تاوی همو فیلبازیان جی رژیم AKP نکاره راستیا کریزا آبوری یا لترکیه و شیره دانین انفلاسیونی ین مها هزدران جی هادن اشکره کرن لگوری دانین سازیا استاتستیک یا ترکیه توی که مها بوری انفلاسیون سالانه جی صادی 78.62 بو لاف دانه لگوری سازین سربخوا جداتر و فرق که زیده هیا کما لکولینین انفلاسیون یا سربخوا آناک جی گوت انفلاسیون جی صادی 175.55 در باز کریه اف جوک ریجا هری بلند یا انفلاسیون یا 24 سالین داویه ده هاده تومار کرن. کارنامه رژیم AKP یا دواری آبوری ده جاره کدن رشبین بو. دانین انفلاسیونی ین حزیرانی هاتن اشکره کرن. لگوری دانین سازیا استاتیستیکی یا ترکیه دمها حزیران ده انفلاسیون جسدی 4.95 بو. به ویره انفلاسیون روزانه درکد جسدی 7.8.62. انفلاسیون 6 ماهان آکوید مها تیرمه ده موچین ممور و کسین تقاویت بوی دیار بکه جسدی 42.35 هات حساب کرن. لگوری دانه انسازیا استاتیستیکی یا ترکی هری زیده نرخ سوتمنی و خوارنی زیده بویا. دانه کمالی کولین یا انفلاسیونه آسازیه کی سربخواه جین سازیند بین کنترولا رژیما AKP ده گلگی جداتره. لگوری دانه کمالی کولین یا انفلاسیونا مهانه مهابوری جسدی 8.31 بو. انفلاسیون سالانه جسدی 175.55 بو. کمال کلینه یا انفلاسیون راگاند کدمه حزیران ده جسدی 16.51 بهای هریزه ده ده سکتورا خانیان ده پیکاتیه. بدانه داوی ین هاتن اشکره کرن رجی خویاده که کل ترکیه 1998 و بهابونا هریزه ده لولات هیا. بلیل ایالتا مانیپوریا هندستانی جسی هزیرانی آخ شامتی بو جبر شامتینا آخش جمارا کسین جیانا خواه جده زانه گهشت چلودوان خباتین لیگرین ینجبو کسین وندا جی دوام دیگه. بله بینرین هجام لوردی جیشین داویا بلتنا خویا جهانی او دبیشین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و ببینندنا و خیر و خوشیته هر شاد و بختوار بود.